Karibu mwami mwoyo kwanje, karibu mwami mwoyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye mloli wa Western Nyota TV orio mnokuba omwisi kwa okulonda nande pindi byefwe ndo kushirikiana na nefwe mahwa kanyasaye uliliosi tubetanga kati habi mno okuba nawe halala kusanga redira Nyasaye nyanga uitinye obusubirwa butiro kunaira mwami ijira eniyo okulonga numanyire mpango kya kukasinja muye ochenda nga muye olinende byosi ebyo wikomba olafwa makanita tiro mwireta huno musubira kirano Nyasaye mwisikwa. Karibu hani nyanga ino kulwa ekipindi sheri kwa Nyasaye papa mulire Yesu Kristo oliwa makana oliwe timbawasti nyingi esila kirasi kungwata obuhongo bubwo chunya lokparwa ko hagwene nda maparoka binadamu ta ejiro mwami oma kulonga ta ne yo alonga bulishini yolo langa bulabundu bulise mahwa kosi nende byose bya binadamu baholanga mwami ne yuba honyanga kusanga rembo kuli nawe kama Nyasaye ulo muonya wefwe Nyasaye ulo umulindi wefwe uko risija byose bakutamba timbaba sityo kuifone tinyingi tiholungwa timbya blasbui hekira kubuhire kajira kusangala bokulaba la mushiri kawaida ta timbaba sityo nende mulembe kwa yoye na holanga manu kupira boryo wila hula mahono konyanga ino mipango chifu cyose atua cyose yakubukula mwami kubolo chende nefalala ikira iwewe na ine niwe Nyasaye omanyiro mwisho kwe nyanga no kyakrambu kyatokwa ko omanyire kato mwisho ko mwaka kuno ulambo mloli wefwe okukyakira kwa kyakiro hulana kule omwami kusaya mbotiro bahorra kitimbabasi no bakupanda kakireba loleli enyaliro lyo mwaka kwa 2021 kingoro bapangira kana humu tinyanga tsikale mwaka kuno orio chiro Nyasaye mwami likuwa lilo linyolobu yangu myo chefwe lirere tofauti mbulambulu kwe kachire kusanga asiye yuhola kayo venya ulira Yesu Kristo mwamwefwe amen. Basi kwa chakire mbola huri wasomere ebitutu bihole byabarume lihubolanga kutingufuti amasayo kubola huri mbu Nyasaye yahuweresya injira yafwe okubola nae nende ohola amahua akali muhali ya kiroho kete keholehe mushibala sha kawaida musala yo mwami kusanga kubola mbu Nyasaye akawe nyake hole mushalo shingala keholanga mwikulu mushalo shiro eshilangwa mwikulu emipango chiriyo nende shughuli chiriyo nende bulosi obo Nyasaye alosia buni kwefweni kusaya kuli mushalo muno hula akanyasaye nyamushalo shingale akapanga ye nekumaile bahandalo musuku wa kulwananga aliyo musuku lwananga lichomole Nyasaye mbulambu wefwe na yahanda atiyanga natemo ku influenza mahuwa muhali yeshiro bukakire amabike yakoleshe ho okausika kulanga kekola kamushalo sha kawaida kalinende chanzo cha sio okulula mushalo esho moyo eshilalo lehanga ta nechirambu okusaya niyo njira ya Nyasaye yahuweresya yo kulangisya akayenya akali mushalo shiro bukete kehole mushalo abantu bosi abali abanyasaye yarumukira nomba abalolesya obunyali bwa Nyasaye mushalo muno bana abantu bokusaya nesaindi efwe kama binadamu mtinyangata kumenyanga muonya lokule bibiholeka nomba no saya nesho la tofauti tawo tusinjambo omundu wa Nyasaye amata ayo kashiri nenda amani Nyasaye urabanga Petro na banga Paulo ndesila bali mujela nabaoni handi niye Nyasaye ashiri ulia okurulo lwenelyo katesaino kataizia shakaluha na kata Nyasaye ashuranga masaya nikahabo saya aliyo Nyasaye uliranga ala umwene nuwa huinbaita nuwa wali kanabo lambu nangisie nasindalaba manyama huwa mahongo kamishiro hola ye niyo abolambu sabe na mulaebwa khabe mulanyola muhongonda milyango chilekulwa umundu wa Nyasaye olaleho kusaya tawe shikira mukusaya nimo kwa msaada kukuo kunyole hangamo faluto mfano okwa
Petro yalina atirwe mshabu shebu kole sura ya 12 yuko lyomberesi yali abereri mbu Herode omuruchi yanyiro mukono kwe nacha kusanya abe kanisa yamala niera Yakobo msiani wa Yohana no Lukanga na abantu basangala sana Bayahudi basangala sana luli kanisa lya chako kunyasibwa lo Herode yatiro msiano Yakobo msiano wango Yohana na mwira ne hadi baadaye lambulisanga si Abayahudi na mala natira Petro lakini mundu anyasaya kwa mara kulambu abwena niwe kanisa ya buha imanya khane kwezo kulinde sila kulinende obunyali amasayo kali no obunyali sikira likanisa loli ya buha nilisaya shirosha Petro ya herue shirosha Petro yali abuke yerue nisho eshiroshe ne khandisha nyasaye yamala na la khula malaika bebe nibeta ni barusia Petro ohula mumboe abantu banokulolanga mutikufuti amasayo tiatia shibatu khula OCS tawe bamala basaya balangisia nyasaye omwikulu nyasaye uli no kunyali gwamba kwa kosi na mala na la khula Petro na mala na murusia mumboe khulolanga amasayo kali no bunyali ne khandi khulolanga abantu nibala saya tawe mundu wa nyasaye omusu kwanyolango byangu shetana anyolanga holiday anyolanga khola kanya lo khola munjira yosi olwa bantu nibaumo kusaya iyo para ko nikabo sayanga lakini oshirinde challenges fulani oparore na nole kusaya opara shetani ya khola shina oparo mukono kwa shetani kwa khola kuriena nikabo sayanga lakini still olwananga oparore na nola hula kachira mwa Isaya 56 onyalo tisa ohula yohumi kwa somere ibo langa mbu enywe solocho mbulimo ite murundule ite muononie ite malirane sikira abalindi bakonanga abalindi barengezanga abalindi bafana timbwa etilanya lokusema tawe nikubolamba masayo no bulindi efula abalindi lokusayanga khulanga eliyenyala nyasaye mbulambu buno shingalaka hoere mwezekele mahumi kabiri nde kabiri onyalo lwa mahumi kataru nda mahumi kataru ndela yao bible bola nyasaye habo mundu akariwa abwe ousingira munafasi mbukakire ala mulule shalota nala nyola ta kamina ngambu nyasaye nganga kata omundu mulala muitala muluya mushalo kata shinga shalo sha Kenya ngalashi merre na nyasaye habanga bu eywe nasi kunyoleshe kusingire munafasi kachire kulangisie eliyenyera nyasaye kubula mwefwe mbumusuku ala madra na shalo shefwe ta sikira abalindi nibakonanga abalindi nibala nibapana ngatingwa tla semata nibarengeta muhali yechiro nibala balatu kumanyo musuku aho lashina kitambo betuhanne banyolanga mbu tayari Yakobo yerue babu hanga banyola mbu tayari ebibi kholehe umundu wa nyasaye efwene pali ndeti fungu efwene pali ndo bunyali ni khula saya tawe omusuku anyolanga holiday na hola kayenye lakini loba khusaya ni khuikadra emirimo kyo musuku ni khula emirimo kya nyasaye ni khwachakira khulambu karama sayo kafwana kariena ebihole bya barume 12 harano wasomere isoma ibo online ho Petro yalindwa mjela ne ikanisa ya saya nyasaye muno khululwe huwa lambu msentence hiyo amahuwa kalimama 04 aka hola amasayo kano kabe tofauti omanyiro mundu wa nyasaye shikaira to khulolambo saya ngata amasayo shikarita masayo ta kaendera bu amasayo kano karera tofauti ifwana irie abantu bano basaya barienda paka Petro na la hulwa abantu bano basaya bari paka malaika na la hulu mwikulu yete ala hule Petro kate miriango cheku hanga emberi wabwe nende malaika bwe bible bolambu ho Petro yalidwa mjela ne kanisa ya saya nyasaye muno hululwe waborelwa berembu liwo lyoranga mu nyasa abantu bano kanisa ya saya muno honest prayer was made karama sayo kamuno ani akamina ngambo akomoyo honest prayer akarula moyo basaya muno shibasaya nibabeya beta shibasaya nibachenda ngabutwata shibasaya nibayengetsimuta shibasaya emaparo kabwe nikali distracted kubinde bijita basaya nende mioyo kyabwe kyosi basaya nende ebimo byabo byosi basaya nende maparo kabwe kosi basaya muno kwasomera Baibrania harano saba abolambu Yesu tinyangati umubiri kukwe yasaya yahana amasayo nende hulira nende masika
ya huyo ounyalo muonia Yesaya nendo mwoyo kwekosi wituranga muda Yesaya Getsemane pako oluya nirula oparana matai ni kwa masayo kamuno ni kwa masayo katiri ni kwa masayo machomeshe ni kwa masayo karula mwoyo kabukula amani kokosi kabukula tingfutio tiosi kabukula concentration iyo yosi kabukula amani kombiri kokosi pako uroruya rata pako urakatire kata hu emotions titio amasikani karula no manyosa yanga bwene mundu wa Nyasaye abasaya amasayo kamuno amasayo kali honest hubola mukamina ngamu amasayo kano karula mwoyo kuko shikarula ta munu ata shikata mko kobola casually tawe karula mwoyo kuko nendo butinyu nendo bululu nende desperateness mbunya sai no la hole shinu blabwanje umao basaya muno okusaya muno handi kwabore muno okusaya bilo kuleka osaya paka shindu shikole basaya paka Petro ni Petro ana yakola abali basayirana okusaya paka shindu shikole osaya paka lolola bono manyira mandiko kabola akarie osaya paka shindu shikole kwaluzi Daniel luya soma mandiko nanyola kabola ngamu benyahanga balahulwe miaka jaha wa 70 ya lahulo moyo kwa Nyasaye nabola Nyasaye ebisebyudre beka nyahanga okulahule lihuwa mukaandi kwa shikamina ngani kehole automatically tawe kata nikaandi kwa pako sayo hula Elijah abora abu iflaitanga ni yerohati ya kushikulu okutua okuibula ifula masayo mundu wa Nyasaye ebindu byefu byosi bibulu wanda masayo na masayo kana hulanga kata Elijah de Yesaya ne ifula chako kwesa neta Yesaya nabo romurumisho tyocheke nanyo amumishineta nambire shindishuma nambira kantyocheke kanatiro usaya omurwe kwe kwali hakarikariwe birenje edalili yo kwibule shindu mundu wa Nyasaye yatia natia khanatia mara ya sabana mbire ndolanga lile sishinga umukono kwa mundu nambora basi ifula ya jako kuita mundu wa Nyasaye osaya pake shindu shikole so osaya no lekana kunjirata so osaya no kwa makanita so osaya no kana kaniata kuhoere kuikadro musuku no amasayo kamuno niko ketso kuhonya esialo shefushinya la kumadranwa hulamba kwa kesiasa shingalakali hulla temperature ya kisiasa shingaliri umundu wa Nyasaye hoere kuchingule sauti tipo kunyasaye munono sichira tayari kunyalo kulambu umusuku apanga ngokola shina ni kula saya tawe ni kubuhe ni kupala ni kusaye 2022 na kube kuchelewe kubuhe sai no kusaye muno kachiro musuku ye kalirwe kachire lyenyanda Nyasaye kulonda nande destiny ya Kenya liusibwa bwene basaya muno basaya pake shindu shikole hadi walutimbu ne kanisa Yesaya kubolambu Yakobo 5:16 ibolangambu amasayo kumulujishi shibalita abantu bose abasaya nga mundu wa Nyasaye na Nyasaye uramasayo ta no veyo parabu Nyasaye urata masayo kabuli mundu shibulo obwatieri ta kasaundango bwatieri kasaundanga spiritual kanyalo bakeshiro sana kola Nyasaye urata buli mundu lakini mundu wa Nyasaye kenyo manye Nyasaye auranga masayo kabalunjishi amasayo ko mono ni Nyasaye uranga ko uranga no hwiya mebyonono amasayo ko kusabati otimba basi nombo kuberwa ebyonono ni kama sayo ko mono ni Nyasaye uranga ko uranga lakini butwa Nyasaye sha uranga bulisha mundu kanisa abantu balangwa kwasomereketi ndalo wa Habirisa 7:14 Bible bolanga abantu banje nikaha abantu banje abalangwa kulira lyanje baletitia mana basave timba basi dalababera neo nyeshalo shabwe shibalita abantu bose abanyasaye abalangwa mbu ekanisa niwo ekanisa liminanga eklesia abantu abalangwa omulango nene Nyasaye abana banyasaye abasubiri nibo basayanga balangisia Nyasaye amasayo ko mundu mulunjishi nesiaka ni harufu indai ne kaunyeshuye shilai mahono ka Nyasaye imberi wa Nyasaye imberi wo bwami wa Nyasaye amasayo kabalunjishi ekanisa Yesaya Isaiah bola muhono kwanje Nyasaye bola mubira mwa Isaiah muhono kwanje shikulo mwimbi chiti bwende ho kubaoni ata bwa marwi kanje shikarama siro kale ho kubaurata lakini timbitu yenywe tibao kasinja nasi
Daudi abola mzaburi 66:18 abolari mbunika habada hakana kanieti bimoyo kwanje nyasaye shia haulire ta nyasaye uranga balungishi nyasaye uranga bechendere sijabwene naye nyasaye uranga abayalanga shikira nibo echumvi yeshalo aenganga echumvi yeshalo abareranga eshuya mushalo aenganga efwenefo bulafu aba ekanisa nibo bulafu eshalo sha Kenya shiretanga bulafu bwekanisa ifwe aba sikuli tya kulolanga no nenda bana be babuha nende kata nende kutesha nibwe fo kuiretanga kuifwe nyasaye naenga efwenefo banyalo kurera tofauti shikirane efo bulafu bweshalo we are the light of the world khane fo munyu nefwe chumbi nefwe bareranga eshuya mushalo bunyasaye naenga eshalo abo bulafu bebe abana bo bulafu efwe balimuo nefwe abahoere basaye mundu wa nyasaye olapara omesi na saeta so olapara mbu abantu bandi ne basaeta abantu bandi banyalo kubata nende wishes banyalo kuikomba shalo je fushi beno muleme ne basaeta they just wish ebintu populate they just wish betkura nizo kupopulate lakini shibasayata mundu wa nyasaye eyunas kulinende jukumu nefwe banyalo kulangisia eliyenyata nyasaye liseli holeka mushalo shingala kandi kwa mwikulu Bible bolanga mbu ilikuwa ndilenyo lem sentence hiyo kanisa ya saya muno ndikandi ne kanisa ya saya kanisa niyo ya saya ne basaya bari basaya muno earnest prayer was made by the church amasayo kaputu amasayo amachomere kasaywa nende shina nende kanisa lihole hataru unto God kunyasaye basaya nyasaye chibasa eshindu shindita chibato khabe bitsoero nenda bafumuta chibati okhaba abantu ta umundu wa nyasaye basaya nyasaye ni wina niyo mulojweli kulene deshalo ye niye alfa nenda omega niye ulalongwa tane yalonga buli shindu niye wamachesi kekayomba machesi kefwe niye ulachire sinjaba malaika okwitso kutia bulamu bwa bandu nyasaye wobunyali chibati okulerode ta chibaru momundu tiolore rode ahonye tabalangi sia nyasaye chibato khaba OCS wa bundu ya otawe manya nyasaye ni unyalo kuhonya mundu wa nyasaye umanye habwene iwe naso umanye oudi unyalo kuhonya ni nyasaye nyene omulina owashira bosi ni nyasaye wenyene Daudi abolanda la chingula Timoni tyanje obukonyi bwanje bularula yena obukonyi bwanje bunyasaye papa omulonjweli kundesha oularengetanga katokona tindolota omulonjweli kundeshalo oumanyirisiye byosi ounyalo kulachirisiye omundu yesi okundera tihabi balangisia kunyasaye mundu wa nyasaye saya nyasaye olatia kumfumuchira makwa katinyireta atubulwale bumete olatia kumfumuta ola khaba musaada kwa mundu kwanza ta langisia nyasaye basaya kunyasaye balangisia mioyo chako kunyasaye babola papa ne yuwe ine unyalo kola mwaka yuwe ine unyalo kurusia petro yuwe ine ne unyalo kununula bubusandi bubakusandi bungwa toto mwene nyasaye mala ya lole basaya kunyasaye urange Bible ibolanga mu Zaburi 20 ndayanza makwa ke Zaburi ya 20 sana Bible ibolanga Zaburi ya 20:78 abandi barumbulanga nomba besikanga magari na abandi tsifarasi nebutsu waifwe kurumbulanga elira lyo mwami nyasaye wefwe bena mibwasi nibakwa nebutsu waifwe na kubushe ni kusingira chirungi mundu wa nyasaye abandi basubiranga magari some trust in chariot aunda abantu bano bahatiro khabo mundu ujo kubora mkongo tafadhali mbore road ala khonya ala kusanya sibati ebweneita chikira omundu sanyola ngobuli kulwamani ko mundu ta Jeremiah 17 olunyalwa harano kula 7 lubola ali mushilamo shovi owiretanga kumundu nalereta kunyasaye ta owiretanga kumundu outegemeanga omundu no moyo kwe kwarula kunyasaye afu anashinge shalo shangala ngwende Steve
lakini oyo uiretanga kunyasaye oyo utegemeanga nyasaye afu anashingo musala kwa rakwa amatsi bukatashi kuumata kata January ebyamo byamabwama December ebyamo byama kichira obunayi bubwe kichira obwisiki bubwe buli munyasaye umundu wa nyasaye ole sika umundu ta ola tegemea umundu ta kata kali khandi nyasaye nala lakini sio mundu yo okuhorre shindu emanyire nyasaye arumishiranga abantu khole bintu lakini nwisika abantu no moyo kwisikoka nwisika abantu nibahaumao no parabu obuhonyi bokula nwisika abantu nimukosana nabo liwo fulani ndiko hakari wenywe ne musaada kokuba kuwereo tigula timoni titio nganwireta kunyasaye olabashingo msala kwa rakwa hamatsi kata mahua katinyire karie kata January kata hali ya kiuchumi ni iba imbi kata abantu nibakuloba onyolanga musaada kulwashina osayanga huye abantu bana basaya kunyasaye Daudi abolamba abandi beretanga kumagari nende farasi beretanga kusingufuti ya binadamu beretanga kushaba abantu banyaloba horra abantu beretanga kubasiani babwa bakulundu abantu beretanga kubahongo babamanya abundu emanyiro umboranga pastor umanya kuli mu Kenya ino ni Kenya paka embende ndo umundu Nairobi paka embende umundu mukambuni fulani mpaka embe connected politically umundu wa nyasaye aunde mbola nawe connections yoso obulaho tawe lakini ndenye kumanye connection dala ila ngwambu nyasaye connection iri vertical noli connected vertically nende nyasaye akureranga connections tia horizontal ahuesia umwene numanyira abantu banyalokungasya mbulambubo kachireba rere musaada kwa yenya ahueresie umundu wa nyasaye alindo kunyali olesika magari olesika abantu olesika amani ko mwene ndo bwirizi bubotawe kala khurereshilamo bure abantu bano balangisia nyasaye bamanya mbuye nyasaye nyene ndi yalokuhonya umundu wa nyasaye Daudi abolambu abantu besikanga magari nende farasi bakwisibungwa lakini ifo kutsinguhanga yokusingira shirungi umundu wa nyasaye okusingira huko shirungi nendo kukasa huko bulamu buno kuiretanga hukwambu okusubira nyasaye okurumbule lira lya nyasaye we will trust in the name of the Lord khula subira likuwa lya nyasaye khula subira lira lirye Bible ibolabo lira lya nyasaye lira lya nyasaye no munara kwa amani na abundu okwisika amani ngwabalongishi berukiranga elira lya nyasaye elira lyomwami wefe Yesu Kristo kwisikanga elira lino tijana elira liomba amani America ndikosi nelira liomba challenges yobulamu wefe nelira liomba bulwale bwosi nelira liomba byospe ebyakubirangamo nekunyola mulembe mundu wa nyasaye basaya kunyasaye sibasaya kubanuta sibatso kunyola ukhaba misaada chabanuta balangise nyasaye nenya nyasaye na dila nende chosi eshalishi banyasilia basaya kunyasaye likuwa liaka nelrio basaya ko Petro yalindwa mjela na ikanisa yasaya nyasaye muno kululwe likuwa ndia yongolao ni kulwa Petro akaminanga musaya kwabwe baline the target baline the lichomo chibasaya basaya Petro basaya kululwe basaya lisayo li specific bunyasaya kusairanga Petro kuloba libakosiye James ne bamanya Petro yahatirwa khoere kusaire Petro wefe specifically embolashina umundu wa nyasaye amasayo ko Kenya kachome kushindu fulani buli lote imberi wa nyasaye kusaya lichomo libe specific aundi nwisa iberero no khupira nyasaye oryo inyanga indiyo aundi nomba message ndicho wiitse okusaira abana bobo no bulaisana amasayo kubanende eshaka chomere ko kulwashina no saira ngeshindu shiri specific ni shitsa omanyanga olwaba saira Petro sibasaira umundu ndita sibasaira shindu shita olwa Petro yetsa balola masayo kabwe kajibirwe esa ndi kutitanga iberwa nyasaye mundu wa nyasaye ni kusaire binde bingi ne nyasaye kana naho le binde bingi biene bino sokumanyiri sinjata sikira ebindu witsukana ta byeholeshe no bulai kaeresia nyasaye oluyali sana olwo wita iberiwe no ba specific no lambu ku esaira ngali kuwa fulani basaya kulwa Petro specific prayer tobola tanya sae inyanga ino ochikasi achikasi arie Yesu yabola ludi au mao omundu wo mwana we anyalo kumusaba mukate
mana mwezi lichina omwana asaba omukate akamina ngambo osaba eshindu eshindu shiri specific eshindu shichomere Nyasaye omukate nolo mukate kwitsa no manya Nyasaye no kuwe bo mundu omwana yayelo saba samwana inyeni na mwesi izohata no saba papa inyeni na mwesi inyeni no manya papa ya mbere mundu wa Nyasaye basaya la Petro arule lo Petro yarula baese Nyasaye uliyali chichira bali basaire eshindu shiri specific kana nikaba osaya nga kulwa pesa emayire Nyasaye yalokola aba Efeso 20 ibolanga mushunyalo kurera Nyasaye kunyalo kufinyira Nyasaye mu box abu flanda Nyasaye yalokola exceeding abundant ayalokola kayomba kakupara nende kata kakusaya ni toto lakini obulai iwe okuba specific okubola ko okuchera ko eshaba hekomba khore kata nikana mapesa emayiranya lokuwesia 2 million ni toto lakini amapesa kosaira ngese fulani no obulai okubola Nyasaye efisi yo mwana wanje balance ni 50,000 na hekomba umbere siko at least 50,000 no bulai ndio kila nitita kana nitita 20 no manyambo Nyasaye acha kokola pole pole yezanga siteti 10 no manya Nyasaye auranga kesayanga shichira shina osayanga mastayo kachome cyo kushinda nibulo kuonya nibulo obulamu bwombiri osaya specific no bola bane Nyasaye obulwale buno eshieno sha cancer eshieno sha arthritis eshikonda shirambulira ya Yesu kachirambu luona arthritis no manya Nyasaye aulira masayo koko nikana project yo hanga no muradi ko khabanga nire plot no saya specifically bilo generalize hata makuwa cost out Nyasaye auliranga mama ulangwa ana ya ukisia sana yatia na bora Nyasaye mbu ndenyo mwana nena bora shinyato mwana tao ndenyo mwana musia mundu wa Nyasaye shafinyi rungwe mipaka ta lakini no bulai eyo express omoyo kuko nendesha wikomba ngambu eko ya kholera auliranga amanyire ayanzanga lwakurasia ebindu bya kuikomba kulo mukate kusaba mukate kana mapesa kusabe akakwenyanga okulonda ndeshinga lwakuikombanga okulonda ndechero sha kuikomba ni bulo obwonya bompiri ni bana befwe let us be specific ni kusaida kata bana befwe no rasia mera kabo ne lethality abalimu chokola ta Nyasaye kasi omwana wanje bulango yolo nomba masi obolanga specifically masi uno omwezi bulamu masi uno omwezi buchesi kwa masomo sichira buli shindu shiri nende specific needs buli mundu ali ndesha yanyanga kata Kenya efwe saino kwa nyanga kuchomere kusaya amasayo kachomere kwambu Nyasaye ali ndesha lo shefe bukula kwa makono ka shetani ulama kwa kekurata ni kwa specific ni kuchoma lichomo lya bwene mundu wa Nyasaye choma lichoma amasayo ko kalabata kajumla ta le choma ishidu fulani kachire Nyasaye na shola nolola mundu wa Nyasaye hakumalira bweneo mbu Nyasaye uranga masaya ndiwali ndi Nyasaye uranga masayo kasayo muno ende mwekosi ende yuwe omulunjisho mundu wa Nyasaye uranga masayo akosa yahuye okolereta kushindu shindi nombe bindu bindita omulangisi ekwanza oli neshilamo okutegemea abantu memiyo chefu chibule ku Nyasaye abantu bakalukananga abantu bafuitsanga abantu bakayungwa abantu banyalomba katandi bwere benya bakhonye lakini bauma bunyalita lakini Nyasaye anyalola chirisia kata malaika anyalola chirisia kata manyonyi anyalola chirisia kata abantu abatinyu bamakana bakhonye Nyasaye no mulangisi yako alinende mechanism site chokorera msaada kuko eliyo kumalira kwa habolambu obene ndelichomo makuwa kosaya karibu mwami karibu moyo kwange